All right. Yachia Ghana di shenyi na mo bibia kwa ba BPM GH Live Studios. Ghana's numero uno. Me pacho ye kono poke kra kwan so ntentampa yen sebre ewo segment we mu enie sisi asante kotoko bobo ko no. One the new proposal announce a new idea bi eba idea se se omo de ba nyina no etiawa and tentam so players one ewo team ni mu a one modern ball esombo na ekwa ni mu bi te se Andrews Ntim manu mo ene Amidu akwa and afe Gilbani Onel Samba and of course other players bi te se Blay num ene baba ya ne anuanom waka bebre enya ade as say anasa common entire team ni nyina won betro nom ama player bi contract I lapse entirely na fei ene ne betena se adidi nkomo ba ko mienu miensa. This is the new policy for the year 2025 and of course beyond Danny Munyina say player or kotoko now contract or you know who boni year na so 2 years contract left and na say mpo or 1.5 years contract left na bia na usika no ewo form na enyama ekwa acho usika samu a omo no betena se na renegotiation aye juma na wo ye renegotiation ama bibia akoso no likelihood so usika samba kosro na fe usika ne bia yemfa no so wo 5,000 a month salary no all things being equal wo 5,000 a empanyfo betretremu e de akwani mu ama na mom 1.5 years na aka no so wo de bi beka ho. This is the new policy ababetu anima by the kind courtesy of young reporters womo any team no ekọ nakra na dabiada womo any mpanyfo koba edi team na chi ewa dekoje ache and in some way etudwa ede emaya enya ketwa no wodim sa medin kaka chro sa asante kotoko team no end of year party kasie todwa enya ketwa kra players na baso boka kra beko ede ama players eku omo ho ama team na entirely afi enya ketwa personally empanyfo ni bi ebebo players ni bi personally abaso a eno e free mu etodwa e ono nti news within the news and it say Andrews Ntim manu akwada ye wo no July 29 2000 na so mfia dwoni na wo hwe kotoko se team ni mu a midfield ho wagye aboso an form no abaye papa defensive midfielder no ne contract 2023 no sign ebe expire June 30th 2026 na chase ebi wo mso enimpi enti akwada ni sika one kotoko and negotiation initially in young fan tuja, but also Morosubia with regards to current former or what the sentiment penny and Andrews Ntim manu betenase na Ntim manu no woman naka na ebia what ya feba akone fa anase mfia mienu aka ho na the contract na ebuburuja na fe ni sika wagye no so wo ma kyerem kakra akwani mu edi amano enya ononko Peter Amidu akwa onim say ofri division 1 na ba Asante Kotoko Amidu akwa nso me pacho ye konsaniani ani sika wo gye no monthly for now per the performance no e wo form kakra nam say obuy from division 1 ne nei watimi establish ne hunti empanyufe wa Asante Kotoko any Peter Amidu akwa enso betena se na fe wono so o ma church ni sika semu amana kwa ni mu na se de medi nka church mu no wo church mu no so na afenso udi yes ni bi ka ho a this is the new policy yes players na ni jihu ye papa ano anso na wo hwe mu nso a ada empanyufo do nso atena se cheche mu a technical bench wo mo nyina de ato mani ma wo se we beboa empre ema ne nkonkoye se ebedru ba bi no na afe na player bi mo de ba ba ni mu enso be ko ne sika se me bi ano oje be se 3,000 Ghana a month and as a 4,000 Ghana na fe team bi wa bonten di sika e boni de che pasa ntentem so mo nwene ho kra no mo kwanto mu ye sa de we e dia deter players na so mo de abuo mabam sa wotena ha ya mpo didi eyie enye ba bia na akotena sa bonten ko abedidie no akọ no asa basisi asa eno ni nkyeremu a aba beto ya pronso ntentem so yede ma yeretiefo e ho no mo na the next reason ba kokra ne se wo mo ye sa sem ye be ya ene ebeboa ama players no performance no akosro tete no oje na enticement fee wi a na afi odi bi mensam training kronkunu ho nye
nanso so new policy asante kotoko ede bay anaso omodi eba beto dwen no oye player and found say what 2 years contract left what the yero ho boni yie wo yero ho ku ho supporters ehu eyaniade enyade edisie wo so wo boni gidi a na omode bo no kosra empanyifo besa no atena se na osika wo die no yere kakra to so ama dewa na fe years no so afi ba akobi nso odi atato a me se ehya ase e de free Andrews Ntim manu yes eno ene de abetom animo wo we are samba o Nigel Barney ono so omode ne betena se na sika no omode tafa kakra to so ama no and of course Amidu akwa and afen so baba yaya diaba betu anim exclusively yarema in a tiefo adofo eno no Justice Blay Nkunku se sia we asante kotoko se di anim no osagusuwa eye player edema boboko no eba betu odwa enano ada se ne contract ne berry ye mene uka say ebebe kan so obekọ America brochimemu na team si bit say Hartford Athletic ewo America brochimemu papada no die abeto anim and it's a Justice Nkunku Blay me bacho was sign a contract e di ama Sante Kotoko official announcement no me bacho shane sumame enche kra ebeto dwa eno ene de free mu eto dwa kra e de ma in a tiefo enche Sante Kotoko ebe your official announcement ewa branch at the dean and Justice Nkunku Blay and no the aba beto anim Samson Eduku nso me pacho die yatia ne say 2.5 years contract no and na ya me no kasa me video yi ono so the pen as paper so etumi ayen kama medicals a trading now die aka and it's official announcement and so betumi atodwa Isaac Minta ono so ne die no eche aye say homodwe atafem breo bedinka be catch us ne enei ni floating status la ohwehwe no empanyfo ebe kwahye e de ato ba bia sa pepepe e na beto for me dukudie no nso se kwayire so pass mpo na nka ITs na ntofem a nanka GFA aye willing se omode provisional one be ma no no atimi asi akantantam so ama Sante Kotoko ntinei krabia ma poma metama Sante Kotoko animu ho no ehuru ti se papa bidoka e na ehurui ayenye ketwa kra eye pocket crowd kwan so bibiande the dia ene ye say enigi sama players ni ye pa se won sikasam no empanyfo so mo betena se no matter to sikasam mama entire players no wow body mo kwani mu na ku ho ne ade yes na to so se ne be ya enkwan se da bia da Kotoko player afi bia na player ba sa pepe pentine Blay Nkunku and afa Isaac Minta Samson Eduku can so official announcement ni betodwa enchekra na sa afa show trima me say Andrews Ntim manu Samba Onel Amidu akwa and afa so baba yaya wo mo nyina so contract extension a very eminent a dakwa mu kama chedi bibiano e ba be koso wano e ma United for 20 a super update Yerema yenetiefo with regards to Asante Kotoko Boboko no ne nyina mu ene se sia de players no renewals no eba be dwadwuma kama players sikasam eba be sorry kama we a player now modebo ekwa animu a entena ho ema osikasam no ana se contract en lapse ansa ne no asare negotiating there be bibia be koso kama no any chemu a aba beto ya nim ti more updates happiness. Did you enjoy that? There's so much more, so why not hit subscribe?